Kiharo kia Machakos People's Park kirari na ageni a mwanya muthenya wa ira aria marokite gwikira wira gukindirwo kwa Governor Alfred Mutua gugatongoria ruriri rwa Ikamba mihango-ini ya kumatha kura cia giturwa kia president ithurano-ini cia mwaka wa 2022. Matongoretio ni David Mativo, athuri a ruriri ruru ni marakindirire Alfred Mutua ta umwe wa athuri a ruriri kuria maramurathimire na kumwendera uhotani mihango-ini yake ya kiuteti. Mwaka wa 2022 Bwana Mutua ataongoza Kenya kwa sababu ya maono. Mubuge wa Guthukio Robert Mutemi na murunawe wa Malwa Vincent Musyoka ni amwe aria maragathiririe gukindirwo kwa Governor Mutua. Mimi nasema tutabadilisha na Governor Mutua, na kwa sababu serikali imetuwepa kwa miaka mingi tunataka urais. Sasa 2022 tuko ndani kabisa. Akiaria ihinda-ini o riu Mutua ni araugire ati ihinda ni ikinyu mahimbiria ugaruruku kuria areranire utongoria mwega. Wakati umefika tukagundua ya kwamba kila kitu kina wakati wake. Kulikuwa na wakati ama nyadhifa ya chama cha Wiper, wakati huo umepita. Kama vile Biblia ilisema wakati wa kitu kingine kimefika, na iko kitu kingine ukambani, ni maendeleo chap. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wandurwa.